Uyu muhanda ufite umutekano ariko uyu wica abantu 300 buri mwaka. Tugiye kureba imihanda iteye ubwoba kurusha iyindi ku isi. Kubera ku muhanda wishe abantu 7500 mu mwaka umwe kugeza ku muhanda ikosa rimwe rero risobanuye urupfu. Ariko se ni iki kigira umuhanda uteye ubwoba? Urebe iyi video mpaka irangiye kuko umuhanda wa nyuma turi bubone uteye ubwoba nk'inzozi. Reka dore ku muhanda wica abantu 900 buri mwaka. Kira Kishwari Road. Uyu ni umuhanda uhuza agace ka Kira na Kishwari mu Buhinde. Ariko se ni iki gituma wica abantu bangana gutya? Uyu muhanda wubatse nabi, ni mutoya kandi wubatse hejuru mu misozi ya Himalaya. Ibyo byose nibyo bitera impanuka zica abarenga 900 buri mwaka. Hano bukati kore nawe utwaye imodoka ugwa mu manga metero 600. Iyo imvura iguye abashoferi barabanza bagasenga uko urupfu rutuye muri uyu muhanda kandi nta yindi nzira ihari sibye kuhanyura. Ariko uyu ni umuhanda umwe mu mihanda iteye ubwoba turibone muri iyi. Uyu muhanda wishe abakozi 800 ubwo bari kubaka Karakoram Highway. Uyu ni umuhanda w'ibirometero 1300 uhuza Ubushinwa na Pakistan. Uyu muhanda uteye ubwoba guhera mu iyubaka ryawo aho wishe abakozi barenga 800 bose. Uvuze ko buri kilometero n'igice bubakaga hapfaga umukozi. Ariko se wakwemera gutwara mu muhanda wubatse ku mpera y'ibicu? Karakoram Highway yubatse ku butumburuke bwa metero 2400. Kosa rimwe kuri ubu butumburuke bisobanuye kongera inkangu z'amabuye, imvura n'urubura biba muri uyu muhanda bitwara ubuzima bw'abarenga 300 buri mwaka. Wakwemera gutamba ubuzima bwawe unyura mu muhanda uburira munsi y'amapine? Bypass cyangwa highway to hell. Uyu ni umuhanda w'ibirometero 105 unyura mu misozi miremire yo muri Turkiya. Kwirengagije ubutoya bw'uyu muhanda, uyu muhanda ufite amakoni 29 agoranye mu misozi iteye ubwoba, cyane cyane mu gace ka Deribachi, agace gateye ubwoba ku buryo buri mushoferi uharenze amanika amaboko agashima Imana. Aka ni agace gafite amakoni agoranye 17 kandi ari ku musozi, ku buryo umushoferi urangayeho gato ubuzima bwe bwishyura igiciro. Uyu muhanda tugiye kubona uteye ubwoba ku buryo ukora amezi 6 gusa mu mwaka. Zojila Pass. Uyu ni umuhanda uhuza agace ka Srinagar na Ladakh mu Buhinde. Ariko se ni iki kiwugira umwe mwiteye ubwoba mwiza? Nayibaza umuhanda mutoya wubatse mu misozi ufite amakona agoranye, icyondo cyinshi kongera n'urubura ruhambaye rutuma imodoka zirenga umuhanda. Zojila Pass, inzozi mbi z'abashoferi. Mu gihe cy'ubukonje uyu muhanda barawufunga kuko kuwunyuramo biba bimeze neza aho kwiyahura kuko ntiwagera iyo ugiye. Wari uzi ko hari umuhanda utemerewe kunyuramo moto n'amakamyo? Uwo ni Skippers Canyon Road. Uyu ni umuhanda wubatse mu gihugu cya New Zealand uteye ubwoba kubera ubutoya bwawo utemerera imodoka ebyiri kunyuranaho. Uyu muhanda wubatswe mu 1890 mu gihe zahabu yari imari ishyushye muri aka gace. Kuva ubwo ntiwongeye gusanwa. Kugeza ubwo leta ya New Zealand yategetse ko nta moto cyangwa ikamyo nini yemerewe kunyura muri uyu muhanda w'ibirometero 26. Kubera ibyago bihambaye byo kugwa mu mugezi uri hasi muri metero 600. Ariko mu kanya gato turabona umuhanda w'urupfu n'umuhanda y'imodoka igupfuriyeho ibyo biba birangiye. Ariko reka dore ku muhanda ugusaba gutwara hejuru y'amazi atagira ikiraro. Omar Yakutsk Highway. Uyu ni umuhanda w'ibirometero 1132 unyura mu gace gakonja cyane mu isi, Siberia mu Burusiya. Hano ubushyuhe buba bungana °C munsi ya zero. Ariko ibyo si byo biteye ubwoba muri uyu muhanda. Mu gihe cy'ubukonje usabwa kunyura hejuru y'urubura ruri ku mugezi wa Lena, wagira ibyago ukameneka ukazimira munsi y'umugezi w'urubura. Igihe cy'ubukonje cyarangira hagakurikiraho imvura nyinshi itera icyondo gikabije uburyo imodoka zisanzwe kurenga uyu muhanda aba ari intambara. Reka nkubaze, wanyura muri uyu muhanda? Tubwire muri comment. Buriang Tunnel Road. Uyu ni umuhanda w'ikilometero 1 na metero 200 wubatswe mu maraso. Reka nkusobanurire. Mu 1972 igiturage cya Buriang nta muhanda cyari gifite ugihuza n'isi yo hanze. Sibye inzira y'ibiti yubatse ku ruhande rw'impanga. Nibwo abaturage 13 bafashe umwanzuro biyubakira umuhanda bacukuye urutare bakoresheje inyundo n'ibitiyo gusa. Bibatwara imyaka 5 kubaka uyu muhanda n'ubuzima bw'umuturage umwe wahapfiriye. Ariko nubwo uyu muhanda wubatswe bigoranye, ni mutoya, ni mubi kandi wubatse ku mpanga
uburyo ikosa rimutwaye ugwa mu mpanga y'ikirometero kimwe kirenga. Dore umuhanda wa kabiri uteye ubwoba ku isi, Trial Meadows Road. Uyu ni umuhanda wubatse ku musozi wa 9 muremure ku isi, Nanga Parbat, mu majyaruguru ya Pakistan. Uyu muhanda ni mutoya, wubatse ku mpanga y'umusozi, kongeraho ko nta byuma by'ubwirinzi biri kuri uyu muhanda, aribyo bitera impanuka ibihumbi buri mwaka. Mu 2021 gusa umuhanda wabereyemo impanuka zirenga 10,000, ubwo abapfuye n'abakomeretse urumva ntibagira ingano. Darlington Highway. Uyu ni umuhanda w'ibirometero 666 ugerageza kurokoka kwa buri muntu uwunyuze. Dusanga mu gace ka Alaska muri Amerika. Uyu ni umuhanda muremure cyane, wubatse nabi, unyura mu rubura, rimwe na rimwe ruba rwinshi ku buryo abashoferi baba batareba imbere. Ariko icyo si cyo giteye ubwoba. Bibaze ko mu birometero 666 hari ahantu hatatu gusa wahagarara ukabona esanse cyangwa ibindi ukeneye. Ahandi hasigaye wagira ikibazo nk'impanuka, usigara utegereje ubutabazi bw'Imana. Reka dusoreze ku muhanda uteye ubwoba kurusha iyindi ku isi, Death Highway, umuhanda w'urupfu. Uyu ni umuhanda w'ibirometero 64 uhuza umujyi wa La Paz n'agace ka Yungasi muri Bolivia. Uyu ni umuhanda mutoya wubatse mu manegeka, kongeraho n'inkangu ziterwa n'imvura ziba muri uyu muhanda. Ibyo byose nibyo byatumaga abarenga 300 buri mwaka bahaburira ubuzima mbere y'uko uyu muhanda bawusana. Kunyura muri uyu muhanda bimeze nko gukina urusimbi, kuko nta garanti ko uri bugere bigiye amahoro. Ariko se mu mihanda iteye ubwoba twabonye niwe yaguteye ubwoba cyane? Mwandike muri comment, kandi niba iyi video yagushimishije ntibibagirwe gukora subscribe.